Guys, please subscribe and help the channel get to 70K subscribers. Welcome to Amavenza TV. It's the Betway Premiership. Marumo Gallants 1, Kaizer Chiefs 2. I'm joined by Man B. Basakunya, 1 by 1. Okay. Yes. From Orlando to what is that thing, Mamelodi? Basakunya, 1 by 1. Mkuluwa ubayenza ntoni this season? Kule season siyabavurvaya. Yebo tata. Sibaphethela iSpanish guitar. Tata. Abasizwe masikhuluma pha ebhetshini. Nabi the fire of Naturena. Is he cooking? No, he's not cooking now, he's dishing. Keep my plate. Emfethu uNabu khupha amaplate akasapheki manje ugqibile upheka. Man B useva ntoni uNabi? Mfethu Useva ntoni? uyabona manje dibasa ngegama lesilungu uzathi ubanika is delicious. Asinagama ntoni. Badla is delicious. Yeah, sure man. Yeah. Today man of the match bekubani mkhuluwa? Hey. The way you're excited ngayo ndiyazi uba ngubani man of the match. Man B awazi amaplayer wakho. Ii-players ze-Kaizer Chiefs zo-11 zii-man of the match. Bradley Cross. Zo-11 Miguel. qala kukhiphe epalini. Angimazi. Kuthiwa Ntwari. From 1 to number 11. Yes. Zii-man of the match. Bathu Serino mkhuluwa. Ngumlungu lowo. Serino mkhuluwa. President. Yes. Saw replace uRamaphosa sifaka uSebrino as the president of South Africa. President. Once. Yes. Exactly. Yes. Abamreplace kusasa. Yemfethu. Yeah. Ngomuso sizawuthetha ne-ANC si-remove uRamaphosa sifaka uSerino. Tata bathi umanqoba mncinci uzogqothwa mawuqeda ukumutya. Andazi ngethi. I'm worried about uManqoba. Why? Bendifuna that Rulane boy. Oh. Because uManqoba sefile already andifuna ukugqithisa abantu abafileyo. Mina ngisebenza emoshwari ngidili labantu abafileyo. Is he already dead umanqoba? Manqoba ufile. Man B. Kaloku Sundowns is dead. Already. Wonke into ebha ifile. Bathe i-pre-season i-MTN 8 inyani noma? Mkhuluwa sizikhuluma into esingekho kuso. Sithi isiXhosa wakhuluma into engekho kulo yinqashi. Andiyaloyika ligama lithi MTN andifuna ukukhuluma ngalo. Thina singu-number 1 we-league today sikhuluma nge-league. Into ezinkulu. Man B. Is Kaizer Chiefs number 1 kwi-league kwi-log? Noba ungaguglisha Kaizer Chiefs number 1 kwi-log. I didn't know. No, buza nakubani. Menza uguglisha. No, guglisha. Mina ngifuna ukubona. Ungaya nakweyiphi internet Kaizer Chiefs number 1 we-league. Yes. And sihleli number 1. Yes. Sasuka sathina sigenda today one number 1. Yes. The proof. Number one. Mamela kisuka blend. Akutsho Man B kutsho Google. Yeah. Google abantu abakhulu. Yes. Man B. Abantu bafuna ukwazi mkhuluwa ukuthi ikhalimu uyayithatha. Mkhuluwe ngiqalile namhlanje. Yes. Ndihamba indlela yami. Yes. Zizaziwela ndizubiza amagama. Okay. Into nento phambi kwami izaziwela phambi kwami. Sibafuna 1 by 1. Pirates. Sundowns. Mfethu Ungabayi oyiki. ndithe eringini. Ndithe uba bayasibetha kule season sibafuna apha. Bathi ngoku Man B beka ama-gloves phansi. Lo mjiti uyakhukha lo. Uqinile uyaphaka. Uthi ubafuna. Bathi beka ama-gloves. Ndithe uba bayasidla kule season sibafuna eringini. Ubafuna. 1 by 1. Man B ubafuna. Mfethu eringini. Eringini. Bathi abasayifuni iringi ngoku. Uright phaa egrawundini. Yeah. Yes. Ndiyabonga mkhuluwa. Asibonge, but the last message. What? I want to thank that junior boy. Yeah.
I want to thank uJunior. I want to thank the management of Kaizer Chiefs. Yes. Wamamela kwi-supporters Kaizer Chiefs. Yes. Xa sikhala basiphathele equality. Yes. Sebulela kwi-management Kaizer Chiefs usiphathele unaphi. Yes. Because equality besinayo but we need to coach. Exactly. Ngoku sino coach. Yes. Dennis Peter. Yes. Uyaba free freezer. Uno apolisi yamsayina na maybe. Wapolisi ngizwe indaba zaka apolisi kenzakala. Kaizer Chiefs are still fighting for our police. Yes. But uyashota ke ibanika noba nguGonzalez dibanise nemali sifumane police. Nakumuntu usuke eSilandalo lo muntu uyakhuluma uthi nizobona unaphi nakumuntu dango